da kajingkemen kajingiro ba kajingsungu ya ublay. Kipai riunget kabalang shnong lamin kabahab hapo Amlarem Parish kilayo ban pli ya kaying mini batma jongki ha kaba la ainam ha kamaria kanongirap Kyrgyzstan kumshibenta kijingyai linti jong ka jubilee bashispa arpusansnem kabalang shnong kalayo ya kaying mini batmai batkan sapunkot ya kani ka jubilee jongki ha usnam banwan hajar arpunriu Lapan kraw shushu ya kani kasngi haringkat kajingya sengyelap jong ka senglong kami jong ka Amlarem Parish kabasdang menin kasngi ka arpusaw tarik ha kaba ifadar Sholin Kharkongor ilalong i-resource person ha kani kajingya sengyelap balapan kot yaka menta kasngi ublay. Lasdang ya kani kasngi da kajing pedang burom na irangba balang iba rapsbun kongla Bud sa kajingle niyam balayalam da imos Reverend Ferdinand Dakar Didi Jongka Jowai Diocese ha kajingsanran lang ifada First Star Shala ibide parish priest Jongka Amlarem Parish bad kiwe ki padar. Bishop ilakhap ya uriban ban pili ya kani ki ying mini thamai balasanrat ya ka da ko bakan long ka ying khu ying kentang jong ublay bat hadin kani but sa kamas bakhon ha kano phaisngi ki pai runget kilayai procession maria habaro saudong kashnong lamin bat but sa ka jingkren na father Sholin Kharkongor halor kapang ka jingyatali bat penkut da ka jingmani sacrament bat jingker khu da imos Reverend Ferdinand Dakar Didi Kakertaw pa badukon badaben si bakhoy Kajing ay jong utray jong o Jesu Christ Bad kajing ay jong ublay Lamba kajing ay sulok jong ben si bakhoy Kindan ringkat bad pi baro Ringkat bad piru Kohon men kepara paije Yelum lang hangni da kajing kemen menta kesngi Ban kerku kentang ya gani kayeng mani batmai na kabanta kaburam ublay Toon kerku ya gani ka ya kabangin sasle ya lede kum kajing kenmau ya kabaptisma jongi Bad insenrek ya kikenro jong gani kayeng mani batmai Bad pelong ya ka kayeng bad ketempel ublay Henry ko para tol kenmau bayagane ketempel latei da kenmau bayam ngilong ketempel baim ublay balabo ha gane kaperthai ngilong kimau baim ladang yasno para mangi baladang ai yakibriu baro kanuksa jong kejing nge bad jong kejing ye markelyang ko blay kanong bu nong tha baim baro milai kata-kata ya benriu bah nalor kejing sumar sukhet ba milaju ayu madala kejing ik pa milai ma yakipot jungu bad milai ya lambyang yu chau kris ukle bad tolong jong kejing im milamon bajar bangam haga baptisma unyat lem bad kris ya kapop bad unmi pat ubahap badawa ya kenang peteng bom jukun te koblei kopa jengi to pengkhuj pen kentang ya kani ka da kabang isinrek berkerku ya kani ka yeng mani batmai bat yengi baro da kabang isaken mau bajisin kesngi lapelong yengi ketempel jong bensim hau kris da kebaptisma Rokerku kerdo yengi bat to ai bayangi baro kibayo benta hagani kejiladiam mangin poisuk sa ke Jerusalem beneng dau Kris utrai jengi Wai
ko blei trai kenrat ko pa ben bor baro to ku kredo ya gaying kani gaying mane batmai ka bangi latei na kabenta ka boron jongbe to ai bai kani gaying mane batmai kan long gaying jinduai na kabenta ki jaj ben reu baro kin mane bat yaro yame to kiriungai kiparungai kin mane yame dala ki por khnang ba kinla ban yatei ya kerempai Kristan ha kani kachnong lamin da kajing ya ik malkelyang bat ha kajing ya long kawai to ai ba ki pai ringai ki ban sawan hangne ban duai ban let nyam hak kerteng jong trai Jesus Christ kin siau ba udon lang bat ki kumbau lakula to men terkhui ya kita no jagi pai ringai jangi nang bat pengkre yangi nak benta kesngi kebangin yaro yeme habneng junam lai junam. Ubayai don hakan ke ying jing duai ba dau man sem bokhui un pengkhoi pen kentang yangi ka tempel bau syong dau Kris utrai jangi. Amen. Who try not in God but peace. God jing pulay na gospel bakoy kad kum uyones. Kapor ujisu laong halakisan ran.
Lada unu it yanga un sumar ya kakten jonga barukpa jonga un it yau. Bat ngin yawan sya uta bat ngin syongne batu. Uta ubam it yanga sumar ya kakten jonga. Bat kakten kabapios ngau kamlong ka jonga hendrei ka jong ukpa ubalapha yanga. Ni aingo yau play na kabenta kini kamariang kabapengat ba kajing ka dum jong play pada preng kini ka ayom besit play ba i ba kenrei kajing isnei uja kerku yangi nakapor cakapor isau komen ba kini ka balang jungi ha kini ka chnong lamin kila yo ya kini ka yemane patmai kila terang kila kwa laslem ban penhe pen thamai ya kini ke yumani so komen ba lado ba ki por jong ki pada selwatorian do ka khandai spa iwei kila chna ya kini ke yumani ba kila penhe pensan ya ki pa rengai jungi ya kini ka balang chnong ba dangsa ka floor lene ka madan jing mani ka ba pi iya po menta ba kadang de ka original ne ka ba nadu menchua u mod baji uba ki fadar ki lachna bad u baji kadang chna kadang de kadang kajo nadu tu ki por ha ka ba mengi ngin sakhnjo ba phi ki par nge jong ka balang chnong phin sakhnjo ya kata ka kwasi sentinel chispa ar peusan snem kajing nge jong phi kum ki khon kristan catholic kare ke jaka ke bangi yaro ki khon ben riu jaj ben riu baro ki wan ban yaro ban pendan borom yau blei ki terwai ka ngu badam ke jingknya jong ke jing aingo ba ke jing kerpat blei la ta kadau habau jisu le i ya ke tempel Jerusalem la pen bersih ya ka da ke jing khayi da ke ta ke jing pa pisah hak tempel ki khayi ujisu dom ya ke tu ki bril ban ulama yiki ulaang yiki penkan mau yiki uang ya ka ying jonga en khot ka ying jing duai na ka benta ki benriu bara ha ka baya dei bagani ka ying jing duai akwa banyasan ye phi kindiat ya ka jing hikai jong ka Teresa Mother Teresa Kolkata bakhui ka baang yingi kumne chaphang ka ba ngi yede chapang gijing duai bat chapang gijing aingu jungi ban duai hau blei ko ong kum ne ye phi kum ga balang sunang halamin kum si ying chi sem na pen wandur ya ka na bentai jung phi bat yengi ru kum ga balang salon sar na lor migilong gan lagi jong ga diocese ko bau jisu wu ong yengi menta ka jing sup nga a ye phi om kuma ai ka perthei ndai kuma ai blai ka jing sup ka bane junam apen kala khasi gani ka jing ong jong ka mada Teresa chapang ka jing duai namar ba kani ka yeng ka dei ka yeng mani jing duai ka yeng ka baduai lang ka sa lang lada pisa lang pin ya ya iwei pat kumbau blai ya phi usa jong ka jing duai dei ka jing kajing kemen bat kajing sup usok jong kajing duai kalong ban pen scam ya kajing ngeng usok jong kajing ngeng dei kajing usok jong kajing dei kajing sakri usok jong kajing sakri dei usok jong kajing sup Jing
sen men sobha pan pungku ye gene kijing ai ke bangi wanra manduk penkentang ye ki bakin kelalong kamet bat kasnam jong turai jungi uji supres ubala hukum yengi banpen menta ya gene kijing maya namar mabuhi ya kemet bal IT no yu ula chilyok pu bada kabayo yame ladwai kerku ula kedia bala ai laksinran wong to sim bato bam nagane ki baro namar kane kalong kamet sanga ya kaban IT la kabenta jongpi Akajo kerukam dalayabam nasim ya kekuri bala aigo yame bala duai kerku bala ai laksinran wong to sim bato di nagane pi baro lamar kane kalang kekuri takasnan canga jam kejutang bathumai bat bom cukut ya kematmi nakabentai jongpi banna kebentai kibabon na kebentai kecingmat ya kipom tole igane bankan mau yang Kajing maya jom kajing Maria koi kumi jong lay tuan menca jungi kenompor menca akpor jungi amen ku lay ko Maria pada kecingnya tuan berpa Baru Jisu aban penpau iladi hau Thomas berkuat. Kumban chuang hadin bau Jisu la chale ben la yap Jisu kekenhun kelas dang ban pat bat pra. Dei ke Maria kabalong ke kemi jong Jisu kabalong ke kemi jong barok kisenrahan ke jongu kabala lum lang yakene kekenhun kabala sedang ban sakma kekenhun kabala sedang ban pat bat pra. Kalum langi kisenrahan jong Jisu barok hak kamra neng kabeng yos ngau hak nak kam jong apostol
Kalau lum lang iki kawai Yo Petrus, yo Yohanes, yo Jacob, yo Andreas, yo Philip, yo Thomas, u Bartimaeus, u Matius, u Jacob, u Simeon, u Judas, u Kuon jo Jacob. Kalau lum lang ikani hak kamran yang hapok Jerusalem. Badai hang ni hakapwa bakiri ngai kidang ya lum lang krui. Ong ke kam jike apostol hakasni Pentecost. Kalau poi kiri ngai kire lum lang krui sejaka. Badai hang ta balawan hiaru mensi makui. Badai hang ta hakatu kesni bawan hiaru mensi makui. Kalau long artat kecingka jong kabalang Kristan. Lapit baptis ya kitu kibanget kumba san hajar ngut. Ya lap ya keketin ke jong ublai do Petrus nang ta labun aki kibalanget la yo ai ke baptisma jan hadu san hajar ngut. Kecingka kabalang. Kadak ka bapen pawi kecing long basisa jong kabalang ka bau Jisu lasang kadai kecing long ka wai. Bat ka Maria ti seti kabalong ka kemi jong Jisu, kabalong ka kemi jong barak kisenran ke jong u, kadai maka kata kabalum kabalang. Kadai kata ka bapen ya telilang ke kenhon baningkong due. Ka batte song iki, ka bapen long iki banya treilang ban pendep di kemision si penem jong trai jong Jisu Kristus. Tengah ai kublai kerpang ikani kamai berang jungi ka baju duai ka baju asai lem na kabenta jungi kam tam ka ba penteli ngi kawai ya rap ngi ban ya treilang kum ka kenhon ya kani ka ying mani hang ni po sunong lamin lai na makani ka Maria kanong ya rap ki Kristan larangi pet ya kani ka ying mani ka ba he ka ba itanat hadu kani kani ngin keli ya lade mano balatai ya kani ka ying mani Manu balatai kini kaying mani. Ngenum la banong ya kini kaying mani latai om tang da wei ubriu lani tang da wei gabriu. Ya kini kaying mani hang ni po lamin latrai da kenhun ka baya treilang. Na ketkadaw ngim la su banong manga batai kini kaying mani. Utai batai kini kaying mani. Katai ka batai kini kaying mani. Hendai ka bangila banong kalong mangi kibalatai kani kaying mani. Brahma pa badukun badu medse bakoi